Sanibonani bangani bami, ngiyanibingelela futhi nantambama. UMam G futhi lo onibingelelayo. Sondelani-ke nizolalela izindaba zeBhayibheli. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngokuwela kuka-Adamu no-Eva esonweni. UJehova-ke uNkulunkulu esembekile-ke umuntu ensimini yase-Edeni, wamyala ukuthi angadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakhe, kodwa angadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla edla kuwo uyakufa nokufa. Inyoka-ke yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle azenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zomuthi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi singazidli, singazithinti, ukuba singafi. Inyoka yathi, anikufa nakufa. Inyoka yathi kowesifazane, uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla niyakuvuleka amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka emehlweni, nokuthi umuthi unxanelekile ekuhlakanipheni, wathatha isithelo, wadla, wanika nendoda yakhe, badla. Ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga omkhiwane, bazenzela izibhinqi. Owesifazane nendoda sebebhincile amahlamvu, bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. U-Adamu nomkakhe bacasha ebusweni bukaNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza wathi, Adamu, Adamu, ukuphi? Wathi u-Adamu, ngizwe izwi lakho ensimini, ngesaba ngokuba ngihambaze, ngalokho ngacasha. uNkulunkulu wathi, kubani okutshele ukuthi uhambaze na? Udlile kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungawudli na? U-Adamu wathi kuNkulunkulu, owesifazane ongiphe yena ukuthi abe nami, unginikile ukuba ngidle umuthi ngadla. UJehova wathi kowesifazane, yini lokho okwenzileyo na? Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile ngadla. UJehova wathi enyokeni, ngokuba usukwenzile lokhu, uqalekisiwe phakathi kwezinye izilwane, nasezilwaneni zasendle zonke ungoqalekisiwe. Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Wathi kowesifazane, ngizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho, uyakubeletha abantwana bakho ngobuhlungu. UJehova uNkulunkulu wayesethi ku-Adamu, ngokuba ulalele izwi lomkakho, wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlabathi uqalekisiwe. Uyakudla kuwo izithukuthuku zonke izinsuku zokuhamba kwakho. U-Adamu wamqamba umkakhe ngokuthi u-Eva. UJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo. Wabaxosha-ke u-Adamu no-Eva ensimini yase-Edeni, wayese ebeka ingelosi yakhe. UJehova-ke uNkulunkulu wabeka ingelosi yakhe
ensimini yase-Edeni kanye nenkemba yelangabi eliphinduphindukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. Iphela lapho-ke indaba yethu yokuwela esonweni kuka-Adamu no-Eva. Sifundile-ke bangani bami ukuthi uNkulunkulu uyalalelwa. Uma uNkulunkulu ekunikeze umyalo, uyawulalela uwenze. Uma abazali bakho bekunikeze umyalo uba uwenze, uyawenza umyalo wabazali bakho. Ngiyathemba-ke ukuthi nifundile ukuthi uma ungalaleli, uNkulunkulu akathokozi ngalokho. Nisale kahle-ke bangani bami. Ngiyathemba ukuthi nilithokozele indaba yokuwela esonweni kuka-Adamu no-Eva. Nisale kahle.